pacho Dr. Likee ye de enku Debbie for 20 years ebufu ye se tekremane se kura no moko se ebufu ba se ye me na mafom a otibika se oh me pacho se me ono so na afom me a otibika se me pacho ya ye ya adwen se ye de anamotu Debbie ye mpenti me obeka like hu asem chem so ayi se ya me se eni onu ani me frɛ na bisa no enje sankasa wo hono me ni bi mu e community ntime emu de minim only angels communicate enye easy kra sama wa angel me bone no movie industry obi anu obetu aka chen se minim nua like nya ye ne wa asem so wa wunim social media wo kwa me kra nya wa o se wunim se interviews ni sa de yes me ni obi ani asem me de bia me ka che nipa se matamfo nyina me madofo. My name is Armstrong Poleeno. I dey me of fashe and manya no ha celebrities na grandpa and I'm in the church and come over ha enche and I dey eto nani and nyina yekoja na ye kama director aske eso and abai but director aske me no was special conversation and there be me no was special conversation after we na ebe 2004 more bobo sisi mi skeni nyina ama no oh me dey just obepon me dey ama bisa no me dey ama bobo maya bobo ono oso dey ascend ya we ko bisa no sisi mi wi ama me sisi me sa kofia 2000 na me ka se me man 2000 na me dey we ama 1000 ama yo so mu nyom de be ma me sisi ade bobo se bobo de send ejima obi ti o to kwa yi abrem. All right, we nyina e wo interview ni we was set so into a normal conversation. Ska was set so e ka 2000 simple sa but come de me. Mo for mfi me. We ya here na meje. Afofa. Hwa me hwe no. Afa ba che bi aboko de. Enye kra so bi enu ho a okoka kire no. Okay. I think say Saturday, Sunday we twemu na okoja mo o ma me kra. Were you impressed with the Nkofomo Babija or Yenasi? Oh, my idea. Oh, my idea, Pa, me cry no, a broom, my dream mentias. Okay. Say, me, you know who cry me. Because a year no, one thing I'm here and say, your pon, you know, still no beyond. Say, a year and crow 4 years, Sebi, send a missity. My home brassier, and a boo, I'm a dema penny. Akola wine oreba na sebi ade atomani a omuja ma wakono kresa ha omo wow ese wiase de obeye no de obedua no no na we de utwa oye papa eda wanim oye bone a eda wanim nti de omoye no kra no na se abro me so okay se nyankopon enhira obi bia na obi okra nipa ni nyina akra na me ka kire wo mo okay na ono kra no me yase sebi mentimi amobo obia mane unse yesu ba pressure ne ade ehom enti me di si wo so okay o kan Poleeno Multimedia yes ade ewiase nyina se all right titru de abrochirefo kra na omomo akwantu ma ya ma me no wow me ba ewiase me hu bi da wow I mean sure mo boy kakra me kan se sebi etitru omomugu amonane abrochire no nyame wonka nyame wonpeja wo mo nyame ma obia kuma so ade emre mu ma 2023 de ube sombia no enye hira enye ode enye se snap ya ba wato apeti se de omaye no ebro menti ase so wi ya no asende me kakra se me obu okra na owa akwantum kwama mo na mane enso wote ye no o wani Jesus awonkonya GSA se de omaye no me kra no abro se ewiase ankasa wo adofo a se wan hwe na wo adofo ene watamfo obu okra ye ne ya se mammo na mane enso e ba sa no na ye pressure ene ade enti obi otimi baaye obi a wantimi amabia no me da obi bia se nyame enhye obi obi ano wonya ho ma okay obi also a na baby owo no
ni mutwe okay eyi de na de bia yeka no ye se adofo wu a mpanyifo ne ka ma se ayi yeka ne se kura se adofo wu a adofo kwa yi no eya na ebu ho ha entisa ebia na bebia nipa no ewo no na wantimi ama nti wan hwe ya obedwene se eye bua paye se o ama ebia time na wanya ba na me ba ho se nya obi na otimi ka kire no unwamo a woni omo ye adwuma no utimi ka kire obi a me ntimi ammo hey producers and actors and directors me ntimi ammo omo nyina amane okay ena de ebaye no me so de me di see ne so se anka ye producers ne ye directors ne bi omo mo bobi amane no ono ebi mu etiye ebi mu anti okay ni ti opa okay ye kan say de obo na mane bi atimi bai de wa ufitimi ebo na mane bi atimi bai o de me bo mane no omo bai de wantimi amane nso me ho ano afafo na frɛ me sisi ye producers kra ne ye directors ne kra bibiri wo ho a me ntimi ammo mama ne nso omo ye dey omo bai eyen me positive videos bibiri ensama ngofo bisa me na mpese me bisa na wa ansama ye omo so ma hu chichiku no ho eyi ya kan say chichiku na me ncha wetu kwan kakra obi anim say o France okay onunti na wenti amba no yes chichiku ni nipa wa ma me mane de 39 by si confirm by yes you have a fun chichiku ni nipa no woni ha ko ngofo bisa yes so okokora me na me koja ne kwa ewo airport ma me send ko se nyankopon fa na komra we kutwa 2 weeks pe all right nti our friends be chichiku of France betimi alanke up ade bi apesa o de chena and now the chisini for betimi chichiku alanke up na o de ama omo na because jume no so na omo hwe na omo de aboy nyina na de release stress nti ebo na now so etimi acha ade nkofo so comment say Lilwin ma ho me de when you invite o se enyo no kra na otiye omo teteye ono ane nkrofo ni bi kra no etiye me de sebio me no me na mo ni obia ni problem me ne kwame ayimfie kra me ono ane nipa one ne nam kwame ayimfie me catch there no ono kra ka se kwadwum beba na me see you metimi nso me kwame ayimfie kra wa ma me kan say ochia me manager na say bia Lilwin na nkasa say bia me ye madwen say bia me bo mama ne kra kwame ayimfie say omutu kwan nkohia na ashdown no so ye tu kwan o okay na me say meyie no time aduru no so wane me bo mama ne ama me entimi me say waka say ne odi process ne di ja I say bia me ne Likee na mu na se bibi ni a no bi ni nkama say farmer Likee a when say me eti se me ka chen se me yie ne time aduru na se wa ubi wa no se mo beba na se mo ntimi amma bia na bibi na esi mo kwan na se bi o se obi to ne sakura fro ni program ana se bibi sa na wa ntimi ankwa enye force bia na bibia bebu mama na wa ntimi anko what you say nti se enye intimi nkase bia because nkofo dwen say bia mo wo ye de se bio me ye panyi me ni afi nti se akwala akura efumu a eni kwa so ka se obi fom komu a ye fom dwa nti me de se ye ka se obi ni obi bo movie industry obi anu obetu aka chen se bi me ni nua like nya ye ne wa asem so wa wunim se social media ukwa me kura nya wa o se wunim se interviews ni sa de yes me ni obi ani asem me de bia me ka che nipa se ma tamfo nyina me ye madofo wonna me kom kotodwen ma me sere urade se obi bia won pem asem obi bia na nyina na obenya no totroto what you say enso madofo nyina no me asema me ka che urade se de obi a wotame obi a won pem asem nyina no ommeye madofo me de asema me kom kotodwen ma obi asuntimi ana me ka no enso adwin sachira de e wo ho ebia enne no nipa asumasi na ohu me no mpem asem enso me kura me kom kotodwa anim esugu nyame so se me tamfo no omeye madofo no ana onya adwin sachira na sebi omeye madofo a yebetimi atu anamo
enti me de bia asema me ka say yeyi petuwo yeyi yare yeyi esanya obia me do no obia oye madamfo obia o time obia oye de bia no o me madofo ndi na ye levi kama ono na me pe me die me nam no me ni obia ni problem me so me mpese me ni obia be ni problem say problem no kwa wo de beba kwa na me sa approach you apo acho na ko baby. All right. Yes, yeah, jide ye nyehwe eno abetan obi. Waka se me ni we problem. Me nu debi me de antete me sa. All right. Say me de minim ni petrim. Say me nam na wo tan me a. Oh, de one time. Me de maintain nipa. Enti na me ka se me nam a. Wo ya na ka cho se wo tan me kora na be ye madofo. Okay. Na yintimi enligu. Enti obi form kora wo timi pa na cho. Me sa power cho. Ya no na ye bibifo haye me pa cho ka no. Ye den. Enso nyo no be mo wani monyam onim de akofom nipa bibini se bi o oni nua nam kra wafom no na be ka se o bro I'm sorry no kra ten say onim se ono ne beti ni sunsum so se de onye mem de bi asema me kan se me kan ono yes ohun nipa de bia ono ade ba akọ haye no no se me pa cho ka me pa cho me sorry o sisi no haye. All right. What you say? Now a question and for a commenting. Oh, there no be any problem. But Lilwin videos I'll post you heavy. I mean I make headlines be brave. Maybe I'm musa because I don't know jina hana me musa. To say me who headline bit some say yeah double name don little big stars than YouTubers. To say be am maya mo do mo YouTube no. Sa comment ni be a mo amutwa YouTube no. Enye ade a ekwa etire na ebi abrochire 4000 enti me nante Ghana enga say ebi ehu checheko checheko aha ade aya na ehamo me sure say dem amohwe bia na amohu bi ebi tag mo uhu sa comment na aya na who comes in mind do you try say be abrochire unyana na me na me ka say me need time cross am man e bia me ko hokka sisi na de me de ho de ko hokra enti Ibi sa se bia we kan we me de ade be chi a se bi madwuma me kwa akoye ene me empire me bo se ewiase be bia nipa bia nam bia no de wo pe bia ne nsanka onnam ye hia me me de no alright enti aya sansem no David me de but maka o Poleeno Multimedia achiro say headlines are ekoni okay enti ene se me kuso me kwa akohwe enti se etesa what's the way forward obefre onua na say bia Lilwin me hu say bia o make headlines we e bia be dampe me man be spirit and I say bia o opportunity at the my say bia o ye adwuma na obehia man na obetimi afre like obetimi afre no onda kwa nti se wo so waka no me so me kwa akohwe na ni anamo bia so esu ebitu afa ho bia na ayede etu afa se no me ka me hu ye aha nti ende because but dem metimi ayi akire me phone so ai na akire uyi kire me a na me so metimi ayi akire na me ka sisi ade yedi nkomo me titiri kura ne madofo so mo ba mayiye me ho kura ne hia me mayiye ne de hia me mo ba ye ne de owura me ntoto o mase o okay me ntoto obia se se o ma ya ade ama me kura no agye me nsem enti na me ba se me ba be da wiase nyina se we invite bia owo bia wan kwapia ono na me ka jo se ye won krofo bi o kura na enye me pressure enso me ho do eni ade no otu ka omo wa kra eni ade no so omo nyina bai na na mama bra mo nyina bai o invite Mark Brown ono kra no na me se me bo na mane eni ade no kra kama me bo na mane no kra na e too late enso bai what you say eh wa wonim se eh ba pressure ni ade na me so me di jankrofobia obi omo bo mama na timi de menim se obi amane ono producers amane we mo bo actors ono timi producers ene ya directors ene ya artists obi a sebi ebia me amantimi amana nim ameka nche no me nsa eda me nsa yem onfa nche me nyankopon enka obi bia o menim se wa ma enye bo apaye ebia na bibi da wanim ti na wantimi ama no onfa nche me na me onka obi bia ho na onti obi bia nim ema no bia bibia wo me se 2023 me sre nyamija osoro enwosra
obi a wotan wo bia no sa eja no enko ne so ewiase baabi bia wo bia no obi obetan wo bia no ye meni hwe ka chen se esuruja enko ne so all right ya nyankopon enka wo bia baabi bia wo bia 2023 die baabi a wo bia no nyame wo nhira wo ye nyina yensa nkwa to 2024 meni se nyame te ase no o se die obebisa ana de obesere afri ni wo no oye de oye ma eno e wo hin e wo Bible no de this year me Bible ni e chire me go ti Bible am say me de see kapa oh my nyankopon ankasa no angels ankasa e wo ho no me ni bi mu e community ntime emu de me nim only angels e communicate enye easy kra asama wa angel me nya bone no nti angel na de ma ba wonim ba bia verse yes sisi am kom koto dwa nim sisi ebeba ebetimi abasa sebia me hye nkom ana se bibi saa no e ya adoma nyame so nyame de ache me yes etimi sebia me not ejira odi nkom sisi se bibi ba sisi na me to me nsa kire o sebia ade we ebesi na wa mpe ho asema nka ebesi me so de nyame aye no ai but we nimba bia mo hwehwe na mbo mo sana mo nyina no se me ka se me ko to dwa nsisi ani nyina Bible quotation 3 Bible quotation esi ada o pese e wosra ne ba no echire beba so wa woni echire beba am 2 pe me mo 2 quotation 2 me mo 2 pe Luke 11:28 happy are those who hear the word of God and obey it. John 10:30 and my father are one. Luke say we can't even do it. Luke what do mean name into Luke 11:28. Luke chapter 11 28. Yeah. Okay. And I don't know. Now say then no. Luke 11:28. Happy are those who hear the word of God and obey it. Luke chapter 11 verse 28. Abro wajule so anasa here. Say nyesa na wo anyesa na me gugu ye ba wo. Ene gugu na hwe ni ye. O say I want them. Happy are those who hear the word of God and obey it. Okay. Eno ano pepe. I say unyimi ni. Oh na say me new verse ni nti na o say. O ya kasa unyimi ni. Me de nyame me be wiase de nyame se me meyo no na me follow. Alright. Enti me ti wiase kwa na se me ye obi bone. Nti unya obey nyame emra wani je. Me de se me nwini obi wo adwembone wo me tirim. Me do bia. So ye de so ye wan. Me life me suno no. Okay. Me do wiase mo o te se de kra na o da makoma so. Se wiase obi nim de obabu obi da achi. Okay. Obi nim yenso se ye ka se nipa so mesi wo ye sei ansa na yakoto no. So how come Multimedia Dr. Likee and 90 for like 2 decades, like over 20 years? Ewiase ni na ye enoma mienu ebu ahobrase enidie. Okay. Oya akola wo de enidie be ma no. Oya panya de enidie be ma no. Men ka se nipa we oye wei ansa na wayiyim. What ya say ye nko Monko da over 20 years. Monyi da. Tina make say nipa wo ho a me pa cho kan. Eyi nipa den. Ono so aka wabrabo ho a udiye wabrabo. Wow. Nti one Dr. Likee ye de nko. Monyi da for 20 years. Ebufu ye se tekrema ne se kura omoko. Se ebufu ba se ye me na mafom a otibika se oh me pa cho. Se me ono so na afom me a otibika se me pa cho. Ya ye ya adwen se ye de mom person anamotu debi ye mpenti me obeka like hu asem chem so ayi say ya me say eni onu ani me frɛ na bisa no what me mpese ne obi akudina baabi no aka bi enim so ho nti ona ma yetimi I think say nyina yesu ya beboa ye ono de na ye obi anti obi timi bisa me mo wan say celebrity somebody agura enye sika na betiti mu ntemu a yes we do nyina me ye ma bibi me emma ye ntema na obi emesi akwan debi wow enti e de ebufu kra ba oho na ne asobo na nyina yetu anamo me on for rebre but e bia obetimi ne obi anya back and forth you say na bia later maso ba mo de ne say hey no cry emma na mpese afi ne ye be solve yes
So what you say nipa bia so timi yes mutu anamo so yes celebrity so ye wan mo de and that's it ni nyina ne ahobrase nipa you say wo na wo ye debi onu na haye edi enya sese ye ka say my way we wo skill imami we say yo ansa na nipa na nima approach na wo panacho sese ya aha me am offer some podcast o say ushia na wo be true no to say wan nie o say yes hade no ye before bebre ye wo ya fa agisi ehu ansa na ye say ehu a enso o say nipa no de o tie bia no fa ni die ma no what you say ono na haye onto nipa bia me de meka che adofo bia obia wo wiase bia say de wotie bia no uhu nipa ebuo ani di ahobrase fama no de otie bia no obu okra na oba wo nche bi kwa na ye wunyame ana say obe save wo bibi mu enso ye nipa ye num kasa na de yeko na de oba ti de otie bia no e ka che wiase bebi a wo bia no say ahobrase eni kan e wo wabrabom ebe ma watu pon adu bebi a oso oduru bia ti mi de tede minim say me wa tamfo ana say me wo tam me wo de me wo me tam me no me so me komi kotodwa ni me bom paye ma wo se ne bible kan mo paye ma tam eti me no me titiri kra no me omo a sabi omo wo bebi a de bia wo no se me di ma mo me pe ono titiri pa se me di ama wo mo ono kra me manyame hira me since me town me bom paye ana say me ko bebi say you say David wow okay say no so be ko bebi say ye o say no bambo me dem bambo ne papa we me ba wiase nyina na me ka kiro me ba wiase nyina no me hu akonodi me hu kira man me ma me bata me hu bosom me hu hwe de me hu ya ne papa we me nim so no na ebo me ho ban ti da ni da nyina no so ye nipa bia no ye wo beto ho ane ama angels 4 angels epuye anafo atoye atifi omo na no community bebi a wonam bia wusa omo ne kasa kiro kwa ha omo na nim tirim asem ena omo nso bisam say de na omo didi ede na omo didi ti se nipa o se komede wa okra wo ye mre omo so o feed ya o be feed omo ne mpaibo the moment we feed no na angels ne take control so bi kra nye wa bisade ma wa angels no ena ekwa ko take nipa no control say wonye sei emma bibia no be kokotodwa no nyankopon ato afire so ama asagida o de be fa nipa so the moment o de be fa nipa so sa angels no ewo ho no o na take control we nipa no so wa ba be ye wa koma so ade ama ti nipa bia wo ho a mampaibo eni wa duane ti se de woto a nipa dua wodidi emme se comedy wa e de na kwa wuhu ya no waye mre sa na so de oye fasting kra na wo be break hwede ya na wo ye waye mre sa na angels so tie enti the moment we feed no ye wo bisade no obon ho ban ye ya sa na enti wa anye na koma so ade ama na wo da hoboko onye hwe enti te bibi kra be si wo life mo a ohun no waka acho sa na abrabo na etie interview I think say me cry personally me see anyoma bebre even to the extent say no be benam for like 20 years na mo yi cry dan me see no I mean me dey ever come abrabo ho do ahobra say de ehia wa abrabo mo ye hwan o te se hwan onye sika se hwan e was so bra ho ase na obu nipa because bia ho mfa so wi ase nti de wambu no bia ono cry na ye de ebeboa wo daachi bi enche meja mo akọ mo ko Frank Naro party ni ense mebiri na betri ni de onse me ka se bio follow social media me de sa no ma no me no me nko ti me no obi kan wonji David me hu no me amani so se ya me no nye de obi kan me David me de adekunti a me ko ye no me ko me wie ya betumi ka boko akọ pe be bia me da edimiti sano ma ne de yesisi ni sano ma ne de bra me follow all right pacha ye call final words yeah de me ka kire ewiase obi bia se me obi afishiapa yesi 2023 obi a we yare sabia obi a wo he nyankopon sa wo yare nyankopon mo ho ban na ba bia wo da sa me no ka se ba bia obi da no kra no aduane kra no ntimi ni bi
nyame nya wo kese no one ne yaresafo tumi bia ni ho a obetumi asa yare sese saa papa na yesom no na yedan no ono a enti ba bibia wo bia no mesere nyankopon ema yaresa so wo yare so wo nyare ommo ho ban onfa na basa ne nto so obi bia wiase fa na ba bibia wo bia titru me maame me papa me nuamo amu akwantuom muti obi man so obi nim se bibi be yew se bibi nyew enti onfa na basa kese no ento so na de wo ye no ba bibia kwantuom ba bibia sa mre me no ka se awa papa aba no etwa wo mo no enye easy ti so nua bi wa kwantuom na se bia wonye bibi ma wo na se wa anya e bia bedwen se bia ne tirimo de enye wo no a enye wo no obi brɛ se 50 euro 100 euro $100 £100 okoko to join ma ka chen se dani de nyina awurade mpaebɔ no enkoma no na omobrɛ no enye easy ntu kwan ya wanhwe abeka se ne tirimo de anase se omobrɛ pa ti nyame wonka obi bia ho me fans madɔfo bibia wo bia no nyame wonka obi bia ho na bibia wo no me serew de wuye bia ahwe yi hwe wo so yi na dani de nyina nyame nka na mpaebɔ nso nye de entacho more ono ne ade nya ono ne waduane ono ne obi bia nyame wonka ho onti na nim kyerɛ God bless you wa utimi ba ye wa wantimi ama nyina ye nyina ye baako ye nye get together baako ne nyina ye nante asundwem na 2024 ye nyina no ye 2023 no ye nsa nkosi 2024 na me nka obi bia I love you obi timi frɛ mi fra bruchi obi sam say oh ye pew number kra ye nya ntimi bebu akwa mtimi bisa say mo frɛ Poleeno a odi be mamu timi ebobo amamu 0244 374067 me says it should be 0244 374067 yeah o person come channel me so a Shifo TV GH Shifo TV GH ba akopɛ nyame wonka obi bia no ntina nim kyerɛ obi bia me de me do bia obi ahye me ha obi ahye me de obi a wo te sɛ de kora na me mpɛ yiyimu se wiase no woni ba bia omu abefiri a ebeba nyame nka obi bia ho me de me papa mo me maame mo me sister mo mugo amono ne abrochire abra omo bra awode omo nyame nka mo omfa na basa kese no ento omo so God bless you I love you all bye God bless you all for watching this interview to the end. The name is Armstrong Poleeno. I am any more fashe any din komo password and Nikita camera. I hire Poleeno Multimedia subscribe and be part of the family. Social media baby, I just type Poleeno Poleeno and your website poleeno.com and at Poleeno.net. Bye bye.